Diyos marinaaga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. Hearts so filled with sadness, sing call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless soul, work on me, O wondrous soul. Change the joy my every year. If it be solely like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless soul, work on me, your wondrous soul. Change the joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamahan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabotan na atamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingon niya na mamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan, ilikay mo kami, ang samong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, Aster Archinio and family, birthday of Danel May Belga. Pasasalamat, dulot ni Paula Marie Perillo and family, Lonosa family, Andre and Lot Garcia and family. Special na kagadan, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, for family, friends, and own healing physically, mentally, and spiritually. Dulot ni Jenny, for good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for healing and fast recovery of Mama Nelly. Dulot ni Mr. and Mrs. Wilmore L. Salazar and family, for healing and fast recovery of Oscar Abrahan Imperial. Dulot kan Imperial family,
Special na kaagadan, dulot ni Judy Remlin Lee. To pass the civil engineering exam of John Ken Balucio, dulot kan Balderrama family. To pass the exam of Ivan Matthew Lanosa, dulot kan Lanosa and Rosetes family. To pass the nursing licensure exam of Jose Piolo O. Encisa. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Justin Raymond, dulot kan Sanyosa family. Father Joseph, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Nilo, Esther, dulot kan Mitra family. Elmer, Karina, Elmar Charvin, dulot kan Ricafort and Discaya family. Jose, dulot ni Nilfali. Froilan, dulot kan Asopardo and Cantara family. George, dulot kan Bayona and Locsin family. George, dulot kan Daughters of St. Jude. Melanie, Miguel, dulot kan Alicia family. 4th death anniversary of Federico, dulot ni Esther Archinio and family. Magdalena, Romeo, Francisco, Gracia, All Souls, dulot ni Esther Archinio and family. Brian Joseph, dulot kan Buenaventura family. Mary Icon, All Souls, dulot kan Baliktar family. Milagros, dulot ni Mirna Loveres.
Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito nan awit sa pagpuon. Padyamang awit sa kagurangan, bigla sa iyang banwan, inapod mag-iwanan, pinipon maging sunod, sa Diyos na sa tungkatubos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, sa pagdebosyon tangunyan kisan Judas Tadeo, si Jesus dinadara kita sa paghurup-hurup manungod sa kahadean kan Diyos. Na ang kahadean kan Diyos nangyayari sa tuya dahil uya na digdi. Ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamiibi kita. O Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo ang sa imong pagkadiyos sa paagi kan paghulit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na ang sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo kan sa imong simbahan, asin dakul pang mga tawo an magtubod sa imo. Inihinahagad mi, huli ki Yesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro nin kadunongan. Sa kadunongan, yaon ang sarong espiritu na nakakasabot. Banal, dai, nin kapantay, maginibo, maliksi, malinaw, daing kakundian, daing pagkaungis, namumuot sa karahayan, matinabang, maheherakon, maimbod, asit, daing kahandalan, mapangyari, araman gabos, asinyaon sa gabos, ang espiritong tunay. Ang kadunongan sarong hinangos kan gabos, ang kadunongan sarong hinangos kan kapangyarihan ni Diyos, sarong malinaw na sinag kan kamurawayan ni makakamhan. Kaya ang mga may digta dai makakalaog sa iya. Hulitas siya an anino kan liwanag na daing katapusan. Malinig na panalmingan kan kagibuhan ni Diyos, asin ladawan kan sa iyang karahayan. Minsan sana siya, nahaman niya ang gabos, binabago niya ang gabos, alagad siya dainin pagbabago. Sa lambang kapag-arakian, minadalaw siya sa mga kalag na banal, asin ginigibo niyang mga katuod ni Diyos, saka mga propeta. Hulita ang Diyos na mumuot sa tao na nabubuhay sa kadunongan. Ang kadunongan urog na magayon kaysa aldaw, urog na maliwanag kaysa mga bituon. Urog pa sa liwanag, haros ta, ang liwanag sinasanglian kan kabanggihon. Alagad ang kadunongan, dai madadaog nin karatan. Ang sa iyang kapangyarihan, nakakaabot sa magibong na puro kandaga. Asin ang gabos na bagay, pinapamugtak niya sa karahayan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa imong tataramon kagurangnan, magdadanay sagkod paman. An sa imong tataramon kagurangnan, magdadanay sagkod paman.
An sa imong tataramon kagurangnan, magdadanay sa paman sa kalangitan. An sa imong katotoohan, magdadanay sa gabos na panahon. Pinasarig mo ang daga, magdadanay man iyan. An sa imong tataramon kagurangnan, magdadanay sagkod paman. Sa imong kabutan, nagdadanay sagkod ngunyan. Hulitan gabos na bagay, naglilingkod sa imo. Ang pagsaysay kan sa imong tataramo, nakakapaliwanag. Nagtataong pakasabot sa kablas. An sa imong tataramon kagurangnan, magdadanay sagkod paman. Paliwanagaan sa imong lalawgon sa uripon mo. Asin tukdoan sako an sa imong mga pagbuot. Tawinin buhay an sakong kalag sa pag-umaw sa imo. Asin ang mga kabutan mo, makatabang lugod sako. An sa imong tataramon kagurangnan, magdadanay sagkod paman. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia. Sabi mo, O Diyos, nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus, kan haputon kan mga Fariseyo, kun baga maabot na ang kahadean kan Dios, nagsimbag. An pag-abot kan kahadean kan Dios, dai ipinapaisi. Dainin makakasabi, uya digdi o idtuon duman. Huli ta dapat pakatandaan na ang kahadean nin Dios yaon sa indo. Alagad sa mga disipulo, nagsabi si Jesus, maabot ang panahon na kamo magmamaawot na makahiling kan saro kan mga aldaw kan aki nin tawo, asin dainindo mahihiling. Sasabihan kamo, hilnga uya digdi, idtuon duman, dai kamo magduman, dai kamo magsunod. Siring sa kikilat na minasilyab sa sarong puro, asin minadalagan sa ibong na puro kan langit. Mangyayari iyan sa aki nin tawo, sa aldaw nin sa iyang pagdatong. Alagad, matios mo na siya nin makuri, dangan isisikwal kan mga tawo ngunyan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Curious kitang mga tawo manungod sa future. We would like to know and get a peek of what is going to happen sa maabot na mga aldaw. Mahapot kita, ano daw ang mangyayari sa masunod na mga simana? We have 6 weeks remaining in year 2025. Malaog na ang bagong taon. Kumusta daw ang masunod na taon? So, ngunyan na mga aldaw, mauuso ang fortune tellers. Masabi, for 2026, this is the lucky number, and the lucky color, and the lucky days. Gusto tang maaraman kung magiging maugma daw ako next year, ang sa kuyang love life, kamusta daw ang sa kong financial health. This is a natural tendency of people to desire to know kung ano ang future, ano ang maabot. The same was very true in the life of Jesus when He was still here ministering to us. Ang mga tao, very curious man, manungod sa future. And we will notice na si Jesus, kada bes na minataram, nagtutukdo, He keeps on mentioning this particular term.